me dey Isaac Gyamfi obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much Déath mo ye too much na me so me ye am fire. Too much GH. Ghana wahala jumedi ena ebre aso say de besomo awani egusu hwei nchia kese enkoma obibia na nyame enhwa so se da ne da wonya ebre eje edwa etie ensem a ye de ebebesomo ewo ye fidie kese yi eso na ebusuafo da ne da yete eye ensem foforo na se tinti yenso so de ye nyai eche so ade biara eda na ena da yi ye nua bema bi ye papa bi ye bra panyi wodi Sembia Babetu Ejam Ede Afa NDC woman National Communication Officer Yenya Bema Sammy Gyamfi Gyamfi and someone waka Ede Afa no nye ansempa obe hu be nya se mpanifo ebema wo mani akọ eye ehu ni nyina hu na abusuafo se de wode ne nsem no etu edwa no so ntimi ankyere se bia adekoje potin sei ena eba besie na bia kanipa na yeden ada no ho eso ama na hu na emum de o kan ye de to wa enesem bibi boni bi baba beto eye ye nua bema ye papa Sammy Gyamfi ebetimi ede no akọ eye owuo mu enu nti no mpanifo anase na manyoko no enhwe na wo mu entutu eye enyoma eye ni enim se Sammy Gyamfi ensusu de se de bi kan ekan na eye wo National Communication Officer ba na se won kasa mfama amanyoko ne de ne baabia wo begira pinsie so de ne nsem atu eye edwa ye hwe abato aye tuwe that was 2020 mentime wanse sorry ye ne protest ana ekoso press conferences ana ekoso nya otimi se na wogina ye enim ada ne da wo de ne nsem bebetu eye edwa magana fo hu se no dia na se na manyoko ne de wo mu enjintumu na enjintumu china se ye mampani na na dan kwekofo ado wo no na chese ahenie no ye de ese efatan until now se nsem no ewo koto crampo se komodidie bi ebekoso na se bibi be ye ya ye nua bema Sammy Gyamfi ejina mu ebi na ye nua bema wode ensem no etu edwa afa Sammy Gyamfi ehu no ne din ede Ibrahim Dauda dodo na nim ni se Ibrah 1 ewo Ghana ha no wono de we self acclaimed Ghanaian millionaire achese wono de ode ebo ne ho asafo ehene na ye nua bema according to Ibrah 1 ye hwe na all the time then some oba bonten beka nyina post with a post on babonten on to say ya no mo bi on beba no wo kura phone na wo ye live recording na wo kan nsem debut wono de wonyanya ade corona na wonya hu ye na ne no ano no wafa ne phone no wa type na wo de ato wonum say bembe sans wonim say no de nya de say ebe pepa ana say nya de say ebe free wonum no ti no de ababa beto we are making so many allegations, we are making so many prophecies and say revelations that they are found crofobia and ebinumu de abem ebinumu de embem wa still na wo gina ho anaso wo gidi say cha ebinumu de ache no nkire say entimi ma ni nyina ebebem na ene de say de wo de atu eye eja no na ache say wo say something bad is about to happen to Sammy Gyamfi which can lead to his death. No pastor should come out and lie that he prophesied on this first #Ibrah 1 ache say wo tro wie ne Sunday no actual fun day and so edit to a year as an just na no kwesi day I just say enjoy be on the 17th of January 2021 and our day in some we are to eja was bibi boni bi beto ye nua bema Sammy Gyamfi ebetimi de na kọ ewom bibi boni kọ no say na medical aka say wan fa ma metudwa say bibi boni kọ no say fa de ho say ye ka kwanhia say ye den eno de wentimi amfa ma metudwa na obi ya na wo say de kokobo say kan wo say shena sophobia eni kwanse sophobia nyame ni pebia ebe gina ni pinsie so eka say wono ena wo prophesy ye efa asa de no
because and come share about 31st night or batches or no the one to say will be able Sammy Gyamfi edin enti wono na aba bonten aba beka wono Ibrah one and aba bonten beka nti so for be any one more baba be just amrani we afa no ho achese anaso obeje sa aba sobode we ama no ho a wone no ebe take it easy crowd because no and na edi kan edi nsem abetu eye edwa na ne nsem no betu edwa ewie na Ghana for do na e ka se na wu mu grampo no we yemfa wasem enya asem yemfa won sem a wo campo enye chese enya asem bia because what can say bebre wo campo say on the 10th of January ya wona bo Canada Japan obebo dam ato na wona boda so ti ye o man Ghana mu dam body ye hu ye won so say an wasem bebem na che na eche na ma na de bia be kan asem na ebe che dia ene na Ghana for wo mo se wo mo mfa Ibrah one asem emfa enye hwem na no da bi no mo so e ka say da bi o said they are abante a woman said, do not say, Sebi, ye na busuafo nso mo de betu dwa se na adwumu kan no kakra no ma no ma ye mfa ne se ye adwumu kan ti no ka bibia ye ntie said they waba abonte waba be ka se bibi boni ebesie no ye nhwe because what kind kwa de ebia no wate e dey free obi wonum se obi ka bibia na se obi ye hyehyedie bi enu ti na ama na ba abonte e dey ba betu eye edwa ebe no onim the fact na e kwan ye befa so a e dey sa abone no ebeba enti we dey se na adwumu ka no se ye dey o ye Sammy Gyamfi NDC communication officer we dey woma na so ena from na ne wontie na ne se ye mpa ibobi anase bi ahwe ye bi ena obeya wonye emfa ho na ne watimi ayi no afisa wo na ne asofo no so kokobo a wode ebo no do na se we dey said the work and one more enshare na one more entie na ebusuafo ye di ensie wo hwe Ibrah one nsem a wo kan ya ehunya say ye nua be ma na ye papa Sammy Gyamfi ebetu eye ehu anamom na wa ma nani aba ne ho eso ana so won forget ne sansa na asem nya asem e wo say edi eye djuma for the job fa ensem yi ho Ibrah e tuma GH comment section like a videos na share e all the social media platform eso follow ye e your IG page and your Twitter page so tuma GH _ Facebook and so e too much GH e kwes kapa enemy aha enam dum besi makram Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On se me catch was say, Bomaden Too Much GH. On se me can ye nyane. Bonne pa ne kase pe wo wi ase asondin. Asondin ti na Adam. Won hu nyame yenu nyam no. Won hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe. E wo other place ne ade. Cat one. Na bomaden ne behwe Too Much GH. Behwe ne subscribe. Bomaden o behwe pe na wa ye subscribe. O subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.